Teknik kadai ke second class jongka calendar ke first class ngala deble mo habedi bat calendar ngabatai konsep baik nama ngam ko aban ya direct tricks handai ke pementa ke sengipat longin ya direct tricks ka ba long dengan solve kinu equation ke pensuk pat ke pen kloying iban solve kinu equation swagata ni de ban tip ya kini ki code mo ya ki code jongka week te pilate badai ba 0 1 2 3 4 5 6 hangni de ke Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Takin ni de code jong ka week. Talaranga kren habi de code jong ka mon pan mo jong. Jong ku jong u banai pan ngan tho hai ngan tho hangni 0 3 3 demata 6 1 4 6 2 5 tip shine am shine hai shine thara 6 2 5 demnata 0 3 5 kidon khadar tli ki banai bat khadar tli ki ni hangni dewe nangni dew January February March April May June July August September October November December kumlo ban kan mau gini ki code ngau ngi pila dingim la ban kan mau gini ki code kamot kan nam man toy ramo 614 625 nginam kan mau pe ngin kan mau kumno January February March 033 October November December pat 035 demnata nang ni hapdeng pat 614 but 625 614 but 625 tangata he ban kan mau mo bat ya kini ka year pat ngala banong pin kan mau tang hani 1800 hadu 1899 kade ka code de kan no hangi de ka code de no 2 nadu 1900 hadu 1999 pat code de 0 nadu 2000 nadu 2000 hadu 2099 pat dabde 6 kembang bit 206 nadu khat pras pa hadu khat pras pa khandai code udeu tu nadu khat khandai spa hadu khat khandai spa khandai de 0 nadu 2000 nadu 2099 de 6 tangani ga code la biang te hang ni nan batai phi ya ka tricks ya ka yu shumun la de ki ong ya phi Shubu la ong ki phi manta ka si de kan no trick de khalai tarek September 2023 kade ka si ayu kade Monday ne Tuesday ne Wednesday ne shubu la de ki liep phi hoj manta ngila ban tipa kade ka Wednesday henry la de ki kli na du kini ki snam shumot la de ki ong how 2002 September 19 kade ka si ayu komot hangta la de ngi khen te komot kan bapor ngamla shuban ong ye phimo ka por kan chim do kan no henry la ding use pat lang ba kan ni ka code tricks ka bang ong ye phi kamon tang kan dit tot phila la ban solve freaking equation te shubu mta ka singi de kan no trek kum bang ong phi mta ka singi kan de kan no trek khalai trek shumon khalai trek September 2023 Shubu ngim tipat ya kasi kade yu kade Monday ni Tuesday ni Wednesday ni bangale khanang gani ban proof ya pi ba kani ka formula dan ni kini shortcut trick ka bangile manta ka trikam ban proof ya pi ke ka bangile nang kong e yu ni khalai hang ni tho be khalai plus u September u code jong u September deu eไปทางนี้กูจง September เดี๋ยวนี่ April May June July August September day 5 นี่ท่อ05 plus กูจง year 23 ปัดเดี๋ยวกูจง year 23นะดู2000ดู2099เดี๋ยว06ไปทางนี้เดี๋ยวทางนี้นี่ท่อไปกระเดียดทางนี้นี่ท่อไปเกยกระโกดhang ni ru ni tho ka code jong ni hang ni tho code 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 da dam nang ta ni sim yu ni last two digit jong u no snam te u de snam ar jar pulai ni sim last digit day 23
the dam nang ta kabakong san hang ni shimik a the kabakong san hang ni shimik a ni shimyaka libya the 23 libya jong 23 habanga ong epi to first video la ni kwa banwad yu libya ni diwa da u 4 hang ni sausin san ar pho sausin ri ar so komot sausin san u de u san u e ni u question de u san ni shim yu e nga ong epi lada ni wad yu libya ni shim ya u question handre la dingi ma ngi vad ya ka extra days la ni ka normal days ni shim ya remainder ta gan hang ni yo ka no 05 da dem ta ki ni baro divide u 7 na mar hang ni wa ya ki days ka man ta ka re ka si ayu ngi wa de ka si ta ka da ha ka shte yo dan nyo si ni divide u 7 la nga plus lang ki ni baro nga yo ka no ni 23 but 13 long ka no 2 20 30 36 but 6 long ka no 42 but kini ni ki 10 long ka no 52 tengah yo ka no 52 tengah hab divide way do 7 tela tengah divide do 7 long ka no 7 but 7 long ka no 49 ta ken remainder ngin yo ka no 2 khan r minus khandai ngin yo ka no lie the lie la dingi page ka code jong lie de way Wednesday mata ka singi ka Wednesday pi la de pishimunu nu snam ru pi use da ka ni ka tricks ka banga ong ye pi hangni ngi shim ba yu ay you date hangni ngi shim your code of month hangni ngi shim code of year hangni ngi shim last 2 digit of year 2 digit of year hangni pan ngi shim ya ka leap year come on last 2 digit of year divide by 4 ta ken the dem na ta ngi tot ngi divide do 7 the la divide do 7 hangni ngi shim yu remainder yo 3 come on ayu Wednesday la da remainder ngi yo 0 come on day Sunday la da remainder ngi yo 4 come on day Thursday hagata ka rukom ma ta nong epi da pishimunu nu snam nu ayuru nyo ban hi ta ba da shwa ka ta bangan shim su ka way example kwa banong epi ka don ka question ru ka baong shumut kyong today is Wednesday after 64 days pan kande ke today is Wednesday after 64 days what will be the day ngong epi la de kwa banwan ya ki days kamot we will always have to divide by 7 namar hakista yo dan nyaw singi kamon riu pusa ni divide dun nyaw kano nyaw sin nyaw sop khandai sin nyaw riu pulai kamot nyaw sin khandai den riu pulai ta gen hangni la dingi minus remainder ngi yo kano saw minus line yo 1 6 minus 6 yo 0 1 ta ken yo pitho direct bade ke 0 1 ka de kamon de mla ban long ta namar phia pechwa hangni ka de ke ka Wednesday ta ken batu ni 1 p plus 0 1 poi ke Thursday kamon after 64 days kan de ka Thursday after 64 days kan de ka Thursday shumut hangni la dingi yo shumut example ngi yo 03 ta ken hangni rungan plus du 03 ta ken no Wednesday plus 01 the day Thursday plus 02 the day Friday plus 03 the day ke Saturday kamot kan day Saturday hakata gurkom ta ken ngala de batai lu dia pi odd days kamut kumno I amud ang ki odd year ka normal year ka de kumno leap year ka de kumno century leap year ka de kumno demang ta la ong lu dia pi hang ni ba ki ong pi haka in 100 years there are 24 leap years la de ki clear pi in 800 years pat kan don kan no ka leap year
ka leap year kan don kan no in 800 years ta ke ngitip in 100 years ka de kan no 24 kamot in 800 years kan de kan no 800 into 24 hakata ka rukom ta ke ngan sim so ka wai kanuk sa la tanga sim kan ka date dan yam hang ni kan ka date chumon hey to 15 January 1997 15 January 1997 Shumon ngasim ya gani ka date mo normal date ta ken nang kong ni tho yu e khat san plus code jong January de ka no 0 ta ken da dam nang ta o code jong year 97 ngat hai 97 ngat hoi ngat ho niu 0 bia ta ken last two digit plus 97 ta ken we ni ngong leap year jong 97 ngi divide do 4 thousand ive thousand r ra thousand sao khat rio ta ken ngi ga no 24 ikini baro ngi le gum no ngi divide do 7 ta ken la ding at lang ikini ngi ga no 97 24 97 24 but 15 you 9 but 7 long 16 carry 1 9 10 you 136 ta ken you 136 ngi divide do 7 you ga no 7 1 day 7 you prakandaj hada you 66 ta ken 66 ang long no nyo sin kandai nyo ga no riu ku lai te remainder hang ni nyo ga no nyo 3 komod ba how 15 January 1997 kadai Wednesday la de pishim kuno kadai ru la de kili pi on 15 January 2003 what is the day on that day what is the day of the week of chumutkin kili pi kuno kajin kili what is the day of the week of 23 March 1996 la de kili pi kuno kajin kili ru kamon dan jike la de pipunan kam degato ka ba na ong ye pi te habai dei bat ka calendar de tangkum ni mo ki don ki jingli kum ba nga ong ya pi de tangkum ni ki jingli habai dei bat ki calendar te tangum ta hi te bu na preng jong pi kwa nga ban le phang ka percentage bat phang ga ne ga profit loss ai ki tur ng sale muslai ring sale ja ja tangum ta ku le jbun in chikindo